máis de 8.000 cruceiristas están na cidade da Coruña e eu voume encargar de ensinarlles o mellor de Galicia. Agora imos facer un test para darlles o carné de galego. Primeira pregunta. A chaqueta para estar en Galicia? Voila. Yes, yeah. Yes, on the ship, yes. A chaqueta no cruceiro non fai moito. No. You out. Mucho frío. Segunda pregunta. Saben dicir quero un pulpo, por favor? Por favor. Ufa, por favor. Por favor. Octopus. You don't like octopus? And you? No. Eliminados os dous. Churrasco. Churrasco, por favor. Churrasco. Churrasco. Quero. Churrasco. Churrasco. A terceira pregunta é, sabe pedirlle un bico a súa muller? Quero pico. Moi ben. Quero. Un. Bico. Dame un brizo. Bico. Un bico. 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 Por favor. Por favor. Un bico. Oh.